La for tato me mua fa tato wo le wa ye a wa le fa tato masani be ma le tato e le fa ya ole fa fang mo le ma fa simoli lu pe ya sa la ye fa la per sani sanitizer sanitizer tato lima pe mo la fa no le fa simoli yeah. Good morning, you three. Tamma ting of Singapore. What to Singapore? That to say, Nisi for me. Pay our togi lo se, what did you learn our campo? That the ferry a la full to ye. Oi, lay up powie. But si powder. Lala no powia. But it's for there. It's a no pow. Wala no powia. Oh. La tato sa ilila e falling o pau nei fa palangi tato pule tau so e on the properties of this rubber pants okay elastic me kama e lanu mea mata e green so bye elastic me amanisi se nei lo pau ai vai foi vai for the pau a fela tato tonu o sei lo oi ale o tua tato no tito ia pai ta fa ta si tato no o tato fa tusa folinga mawinga oni vaenga o mea ngaosi oi le ala wolo kako strand po la fore we o the word of materials po le lalolagi o mea ngaosi lalolagi o mea ngaosi no binga strand fiala na ala fia ala fua fa ala fua na fara tatu in verso nei tatu la fa pile lunga fa pile lunga mea ngaosi o le tato wola e su mani tato mea ngaosi sulu si vahengo mea ngaosi tusa tato mani fa tusa vahengo mea ngaosi te tato wola po ala tato mea ngaosi te tau o se vahenga doing of the same tato wola ele mo no lua mo ia mea ngaosi vahenga le mea ngaosi pa mato le asingo se tasi mai me ngaosi no walua mai ase ngo ola look tiki apa olea sipun ia foio fau amata la singo te vera me what could be one name that we could give all these to all these resources metals o metals po metali metals po metali wo me de pula metals tu la no ta tora para le pula le tu sala o me nga o sila yo ta to fili pele ka wi le tu sala ta to me nga o sila wo me temni o metals la ta fla e fa tusa yes puni isi fa matar me falling al ulo le e ila e la mole e ilo wata asi puni sawa e ila for si puni ele string a metolia per sta puni o stita vai ilo so waka e pele isi me falling fa matar me falling le apa mole vai fo right metale me these are all metals example of metals whatever is for urolia tu sala urolia ma le urolia fa tu sa falling urolia na ese senga urolia
Se whaala mai tato upune whamatara o tō properties. Le pale sua tato properties. Fōringa. Ila lea manga ila pe neat whaanga ila. Ale fo I mo ia pe eseranga. Vai. This is stainless steel la lea. Ui. Ala mo so me mare foil I. Foil. Ala mo le so me foil. Alea. Ai matauri foil. Ole foil. Era be for the wine of metal. O to inga metal yang poi. Pum. Oi sa. Vidi masivi fa. Fa magnifi nifi. Era magnifi foi da. Oi, blau kamera le. Ara le. E tau foi meio o metal. Ai fa lo rongo metale foi la tamai. Ia vai. Se puni foi. Lá não foi meio tong meio yeah, see, yeah, busca meio bem aí. Metals, yeah, malaya, yeah, lea. O fasila, sa to tila manisila la to falling, eu falei ele tinha para le metal le, eu falei to suya ia, e falling o le foi tu na metale wale vai nei la, vai. Suya falling on metale le, ai ma fai na to o mi va per ulo le. Ma fai. Din ma fai. Ja, fa vera le fau le. E ma fai. Si fau. Falling on me easy metale. E ma fai na. E tang po nga bent. O spungi le. Voilà le spungi. Uia. Vai fa eso si punia. Ai. Ese fa malo rosio o metals. O melaita o properties o falling la io. Metale ese mo la to falling. Valenta to fa tusa. Ina. O ta to learning outcome. To no ta to fa tusa vai longo winga la. E mo ia la o la to mo metale. Ai ese o mea. E malo rosio se fa sa da si me. Se saula ira al media o la sila para pepe o fera me yeloi poi sila oi sila al fau e tu me dai il fau oi falon oi ere sila oi ere sila hoire e to ere sila oi sila o la nominga e foi sto na metale e sila ai si to inga metale lea ele sila e sila lea la tatu fa senga lea ia lea oi ele sila foi lea ele si foi ele sila oi e sila oi la mal sila la lo taktim oi ele sila la palea anga e mafa se sila foi la oi essa mala vai por samar então sila foi sila oi sila foi da era para oi sila ya va foi essa por e si va in al mere sila e si va in pe foi molto tonu raia o tonu in media vai sila ai tão lá tu vai ir al media vai ele sila e não ia pula o va lá o si va in sila o si va in sila e vai pena vera I falling la essera to inga o mere fai I metale le fai esse foi esse so vai e sila la metale fai
ai le sila me tale le I sa wala ngol fausanga le o loi fausanga le o loi I vai hoi pipi sila I ya yo oni sila I o fōringa patu susanga la ia o fōringa ia lono winga sasfore awala fenta to fatu sa tu sai nai ia fōringa o properties o metali o metals isi e ngau ngo fie vai ja singa ngo fie e si fiu ngau no e vai dan metali le ma malosi metali le isi metali ia e pipi le sila isi metali ele pipi le sila wa tatu titila ni sila metali ya vai lai le ulo ya metale uma tau metale no ngai fika ko ulo mai era ina fai metale ulo nei ona ya vave so solo era alve vela tu da ero io era kama ya desi o si fu tuinga metale ya e tupe e foi fiti ka foi meia ya metals it's a type of metal ma ko yo metal va senga lo metal isi va ele a mea si e fai kupe siliva ma kupe kapaia tu pe tupai ai tatu aso ala e tau fai me foi me e tali e so ia ra puno I ala si da des foi la copa ela es foi ma lo ela o kamaia copa ten fai wai copa la te fai wai foi vai ia ma mea malo ia tene fai fale o me pe pai tene fai fale me fa malo se foi sima la fa pi no ka kamai vai ma ave no ya la sta sia iron steel o se fu nga me tale ia e fai foi au la papa so se me ke se o me tale o mea na tinen fa sa mo chato o mea ai o mea o se tasinawa o I tu ainga o metal o putele ina fa singa lo I situ I tu ainga metals ese ele iron ele copper aluminium there na ve o mera tu la lo chato mera ya tamo lo lai tua ana me lo kokolesa oiro wa choto na me lo kokolesa to sa oiro ya wa uma e kokorais ya mai lai ta tu sila ta to ba ngala yo me ngos ya lo ka ko uma la metale tu ese la metale so me I plus o plastics uma me ya o plastics ala fo me le family learning outcome ton unga o ngai feita to fa tusa o plastics so ai se muito wine lo minga tu matre falling mata winner ai properties ia vai met property le container le screen ia vai la mole e lanu pai lo properties that not container screen ia I had this container le o Sunday vol me o sa masango lo Sunday ma sangi ngai lo Sunday le Sunday on Sunday do it often it is on Sundays okay e ko kan fika ko es smooth ma ka le fa ka ko senses di man family one ki fika ko senses e fa nga langa so ka ko properties okay it's smooth it's white it's round elio yeah me fa pe e vai fo ya vai fo yeah so ting fangula la umi equilia e smooth fo properties properties so spungi plastics lo fa sai tato ora it's smooth fo it's white and that's what I don't think yeah for the tweet
ala le apa lea. It's smooth. It's what color is it? Is it pink or orange? The color lea. Is it pink or orange or red? You see, right? Yeah. Yeah, fa tu sa to lo lea. Bala lea lo tong ina. Ela property so lea o le container schooling lea. Em fengo fa le kon fa pe em fai. Right. Vai, lim fengo fa di makasinga lea. O se vai o lea. Fiu we omi. Fiu we omi, properties. Vai to lea. What is this thing? Yeah. Smooth. What color is it? It's black. Yeah. Print with white prints. By prints. So that's how you explain the properties of a material. Yeah. So let's see property there. Phong vai. Is it light blue? Light blue. Yeah. It's what? It's smooth for it's sort of a rectangular. They be rectangular prisms unfolding. With a bowl. Yeah, it's one of the strength. This that strength of that. I said testing that strength of that. Why for that? Wait. Well, see, property. Yeah. So yeah. Avere qua. Vai for. Cos'è vai? There. Così ma lo sarà pare. Ma quelli fuori tu la fono meglio plastics. Dopo tu la fono. Le fai tato e sani tu asuna inia. Ni me ai vevela so se plastic lava, okay? E fa sa ona so tu ni me ai lai vevela. Esa fa sa ina so tu me ai vevela. Esa io wa fo ya su ton ya makolonga liki me fa fo vai da au chemical lea. Lengo se plastic ya la chulo oi. La oi. Ai fa tasi to ma oi ma lea. Vai vai la au nga yang o mea se taimi o matua i whatu aharia i role lea. O le mai nei au peki ai le cancer, o nisi mai wa pēna o no lea. Me i whata matatu e le uloa e tātou matauria le ai roe mai. Whaputu. O momai. Lominga. To angala o le haonga. To angale o le haonga. Ma whai ana ngāli tato le sona e whai atu. Nai lo le fata itai. Oilo, a fai tu le sona o to ia 3 fata itai le fali. Oilo, ele fa pea na le te mea fai le sona ia maloma. Ai o kako ko po ia kako me fai le. Maloa, ta kroa. Mom, Dad, I want to swim me ai vela ngai con containers. Ia fa mai ia mama te ai se la ngai asu lo vela si ai lo le container liki fa fol vela awa te tonu. Ia ma ia lo tato. Lo ia tona to. Aga le tato le. Ya onga. Fa longo le tato le sola ia. Ia fa yatu. Okay? Wa. Oh my. E le tato fati no ngā le por tato assessment for tanga. Ai. E tolu me lungo wau. Lea o container skolimi. Pa un vai. Ma lea. O fasila ia o feo mene tolu e le tatanu la vea fa tonga le li o le o me e tolu. O fea. O lea pole. Olha. Container lea. Ai sea. Ai sa me e la vele le li o le tolu lea. A wafor tolu le vai. E vai. A o le fai sina. Sina malo. Ia. A o le sa mai o lue mo poi. Ia lua tu les. Ia lea. O feo mene tu sa e le tatanu la vea. O le tau. O sipuni. Ma le fau. Fela me ele tanu la vea i. Olha, pate mai. Fau. Lea. Olha. Fela me ele tanu la vea i. Olha, tau. Ai sea.
O ina ele, it's not a magnetic, ele sila. Tau mau mai, koe kasi ala. Koe kasi sila lea. Se ting apale ting apsusu or spuni lea, ia malasimi lea. Le tu ai pen. Ele tau na vea I. Fea. Lea po lea. Sino al lima. Fea. O lea. Ai sea. Ai sea ran fame o spuni lea. Ona ele o se metale. O lea. Ma lea. O metale. O lea ele o se metale lea. Ya. Wes, mana ta talo. Ai la lau sila fa lau telenga por extension ngala ta tonga wanga lea. Au lai vai mi mo me to fale. Vai mo me to fale. Tani fa singa po feo me na to fale o metale. Au feo me na elini me metale. El fo la papa. Se metale. No fo la papa la no fo la toma. Se metale. Le ai se metale. Ai la le fo fo le wa me. Le fa mo le wa me. Se metale. Io after no fo wa me ro meto ai no le me tale te masalo pe o mata to tai ya na le fa pasinga mo fa pena e o ko kitchen so tu ta fa pasinga tu po fio mena ta o metal utensils ya ve foi me lo ni metos amor time te ya 3 sa o mata to ya fa to fa na ya 3 fa so fa